We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kabusog! Happy Tuesday! Nako, bangon-bangon na kay sugdan na natong atong morning nga happy lang. Say, maayong buntag, kamusta? Hello, Attorney Resi. Okay kayo ko kay nakakapin ako ug nakapasalamat sa Ginoo sa bagong adlaw nga iyang gihatag. Bitaw mga kapuso, this morning atong ila-ilahon ang Mindanaoan Math Olympiad gikan Marawi City nga nakadaog og gold medal sa 25th Junior Balkan Mathematics Olympiad nga gipahigayon sa Moldova, Eastern Europe. Wow! Ug good vibes lang ta this morning mga kapuso kay atong makauban ang Davaoeño comedian nga si Chabs. Ug sa best talk atong makachikahan si kapuso actor Adrian Alandi. At tangi ka na munya mga kapuso. Mga kapuso, karong buntag, good vibes lang ta kay atong makauban ang usa ka iladong stand-up comedian nga gikan sa Davao City, si Chabs. Good morning, Chabs, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta na ka? Hi, Attorney Resi. Good morning. Okay lang po, mataba pa rin. Kamusta ang imuhang morning food, Chabs? I'm sure murag dili maundang among katawa karong buntaga, pero nagkape na ba ka? Ay yes, every morning po kasi hindi ako nagbe-breakfast kaya naga-diet manggug ko. So coffee lang jud ko. Pero di lang halata no, pero mag-coffee ra jud. Of course, Chabs, gusto pud ka na mo maila-ila unsa ba si Chabs sa likod sa entablado? Well, Attorney Resi, si Chabs pag likod sa camera or likod sa stage, magmora man gihapon kay jolly man gud gihapon ko sa personal kanang kusog ko magpakatawa, kusog ko maghatag og kalingawan sa akong mga kaubanan, pero syempre nagapoy mga moment pud na kanang mag-emote ta kanang labi na pagbayaan ka og uyab. Ha! Char lang. Oh, actually kung sa ang kalahian lang jud pag nako sa tubangan, attorney no, kay pala check up, pala katawa, pero pag nasa likod sa kamasahay, tone down lang kanang dili kaayo ko kiat kanang hilom-hilom lang ana tipod kaayo sobra pud kahilom kabaskin pud makastorya no nang normal lang. Pero paunsa ba nimo na discover nga aduna day kay talent sa pagpakatawa sa laing tao? Actually no, attorney, nag-start ni di ko gusto ka na magpakatawa. Uy, murag di man ko feel ako magdili man ko funny. Pero sa among magbarkada good murag ako ang clown ba? Ako ang tawag nagapakatawa, pero wala ako ng ambisyon na himuon ako siyang career. So kanay short lang hanay story. There was a time na event na nagkanta ko, na naka-discover ni duol sa ko akong pwede ba ako mag-audition sa isa ka bar. O sige, why not? Go. And then dito na nag-start. So 2008 nag-start till now. Chabs, I'm sure daghan na kaay kag naagian, but aduna ba kay dili malimtan sa imuhang pagka-comedian ug unsa kini? Ni, daghan kaayo. As in, attorney, naay time nag-perform ko, di ko kalimot, sabay na ko si ER, by the way si ER, I'm sure kaila ka ni attorney si ER, nag-meet na mo ani. Nag-show ko sa Surigao, dako siya nga gym, tapos perfect na, kanang katanggatahay na, sayaw-sayaw na, himutuo mo dili na, bulasot ko sa stage. As in, nawala ko sa stage. Alam ko, bes! Tabang siya. Uy, Shubino naman ka, nahulog naman ka dira. Matama ka na ko, tumurag gabuk-gabuk ng part. Nawala si Charles sa stage. Uy, murag spot on yun na imong unforgettable memory nga nahulog ka sa stage. Yun sa man to nimo pag-recover ato nga scenario. wala ni cut
ko ni balik ko kay pero takiang na. O ano man na di ba ingon the show must go on. Mas magkansay ka. Oto kag dili nagkadugo na gud akong tiil that time. Ano ko tsaka wala na say laban kay bayad man ta. Tapos ayo pa kang travel Surigao pa kaayo dili pwede ni kaya pa makasyaog pa man makakatawa pa makastorya pa laban. Nung to nagdugo ako tay laban gihapon. As in literal the show must go on Jude. Speaking of the show must go on, imo pang na-mention ka ganina nga nagakanta na gid ka. Pwede ba may maka-request naman ng a few lines of your favorite song? You make me shine, shine like the stars in the heavens. Shine, shine, you keep me shining through. Shine, shine, when the light that you give me, it's true. I'm shining on all because of you. Wow, thank you for that wonderful song, Chavs. I truly am a fan. But syempre, dahil nandito ka na sa At Home with GMA Regional TV, i-grab na namon yung opportunity, okay? Let's play a very quick game. Adun na may scenario sa imuha. Tapos maghatag lang ka kung unsa ang imuhang advice. Okay? Alang ani na mga situation. So first, unsa ang imuhang tambag sa mga taong nagagukod sa maling tao? Ay, isa lang ko matambag sa inyo no. Ayaw mo gukod kay di man mo iro. Tao man mo. Dapat kita magugod gwapa man ta. Pero ambot lang pud kaayo sa ko ang part. Chari. Ayaw mo gukod kay dili ta iro. Sagdi sila mo gukod sa tuwa. Ana lang kadali. Pwede bitaw ka ni ha. Serious ang ano. Ayaw mo gukod sa taong na dili man mo love. Sagdihi. O okay, nadyo maabot ang time no mga kapuso. Maabot yun ang time na naadyo'y lalaki or babae na maabot sa inyo ha. Naadyo'y nakatakda for you guys. So hulat-hulat lang ta, masking 100 years old na ta, malay mo, naagod gihapon na. Oo, kabalo. At least, pohon, 100 years old ka na kayo madawat 100,000. At bibitaw, na yun nakalaan para sa tuang tanan. Diba? Awas attorney, o diba? Diba attorney? O ayan mga kapuso ha, take note sa advice ni Chavs. But syempre Chavs, gusto pa na mo na makita pa ka pag-usab. Asa baka na mo pwede makita ng imong mga live streams. And please invite also everyone to follow you in all of your social media accounts. Hi guys! Hello mga kapuso. You can catch me po sa Turil Slaughterhouse. Charing. Lang. Sa mga kapuso, you can add po sa Facebook ko po na Chabz, CHABZ Corteza, CORTEZA, and sa kuang Instagram, Love Me Chabz, and sa kuang by the way na ako YouTube, no basig na may chance ako yung mga covers ito. Boa Chabz. O syempre please subscribe na lang po. I know, like and follow na lang po sa Trend Mobile na Facebook page. Ayan. Namin dito ni Ate Lady Bam, sila DJ Yaya Ozawa ug si Rocky Pasio. Ayan. And sa DCDR, syempre, sa Davao City Disaster Radio 87.5 FM, every Saturday, ang programang Happy Kaayo with Ate Lady Bam. Ayan. Daghan kayong salamat, Chavs, for bringing smiles to our faces this morning. Daghang salamat and stay safe. Salamat, attorney. Miss you. Kita-kits kohon. God bless. Thank you, mga kapuso. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag, Adrian, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How's everything going on in your life right now? Maayong buntag din po sa inyong lahat, and thank you for having me here sa GMA Regional TV, At Home with GMA Regional TV. So, excited to be here and excited to promote our show, Loving Miss Bridget. Nako, pero bago yan, Sir Adrian, ang tanong lang ng lahat, how are you able daw to maintain your very fit na physique and very youthful look? Wow. Well,
I do constant exercise siguro mga three times a week, 2 to 3 times a week. Mayroon akong nutritional plan and I do, I just enjoy life. I pray every day in the morning and at night. And then I'm riding motorcycles. Yeah. And Biglaan. ngayon na-discover mga you find so much joy no in riding. And looking back at your career naman, Sir Adrian, ano ba yung mga role na you find so challenging, na pinaka-challenging na character siguro na nagawa mo? There are a few memorable roles. I'll start off with siguro sa movies, Anino sa Likod ng Buwan. And then of course, one of the most memorable movies that I made talaga was Citizen Jake. Sa series naman, I think it was the one that ignited my career as lead sa GMA was Beauty Queen. And ngayon nga, you're doing another project para sa Kapuso Network. Please tell us more about ano bang kwento ng Stories from the Heart, Loving Miss Bridget. Okay, Loving Miss Bridget, it's a story about si Bridget, yung teacher, and then si Marcos, which is played by Kelvin Miranda. Nagkaroon sila ng connection, love connection, hindi affair. It's not an affair, it's a love connection. And then, na-realize nila when nagkita sila sa school na, ano pala yun, parang, oh my gosh, teacher kita, or student kita, parang ganun. So, doon nagkaroon ng conflict. And I think, dito namin itatackle yung difference ng, yung papakita namin dito na, if what you're feeling is true love, you have to fight for it. Sir Adrian, sino naman si Luther dito na role na gagampanan mo? Well, si Luther kasi is a co-faculty ni Bridget na may pagka-weird. In a way, gentleman siya, pero may pagka-weird na may in love din siya kay Bridget. And siya yung parang maggagawa ng conflict eh. Siya yung sa kanya magkakaroon ng conflict sa kanila ni Bridget at ni Marcos. So, kung paano ko ginawa yung conflict na yun dapat panoorin kasi hindi ko pwedeng banggitin kung paano. Excited kaming malaman yan. And I'm sure you also had a great time working with your castmates dito sa Loving Miss Bridget. So, magsasabi ako ng names ng mga kasamahan mo dito sa Loving Miss Bridget, Sir Adrian. Tapos describe them in one word, right? Okay. First, one word only? Oh. But if you want one or two, we don't mind. Okay, sige po, attorney. Sir Adrian, number one, Beauty Gonzalez. How would you describe her? The name speaks for itself. It's Beauty. She's beautiful as a person, as an actress. How about Kelvin Miranda naman? Oh my, that kid. Energy. That's the first thing that came into my mind. That's so nice naman. And kaya nga, with all that, please invite lahat ng ating mga viewers, Adrian, dito sa Mindanao na subaybayan at abangan ng Stories from the Heart, Loving Miss Bridget. Hello guys! Parang YouTube lang, Hello guys! Sa mga taga Mindanao, I'm inviting everyone sa mga kapuso natin na please supportahan nyo ang Stories from the Heart, Loving Miss Bridget, 3:25 p.m. Sa panghapon po ito. And I'm sure kikiligin kayo, iiyak kayo, tatawa kayo dito sa aming munting palabas. It's a mini-series that will be shown for, I think, 1 month. Thank you very much, Sir Adrian, para sa oras mo. Daghang kaayong salamat. Balik-balik diri sa At Home with GMA Regional TV. Thank you for having me again. Ingat po kayong lahat. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga sabay tang ma-amaze sa ka-bright sa atong makauban tungod sa murang edad niya. Hilabihan na gayud ang iyang achievement sa larangan sa mathematics sa international scene. Ato makauban karon si Muhammad Nur Iman Kasib ug Mami Dr. Siti Kasib from Marawi City. Iman and Mami Siti, good morning kaninyo and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Ay, good morning po. Good morning sa lahat. We are fine naman po kami dito sa Marawi. Alhamdulillah. By God's grace, we are doing fine. Hinaot na mo, Mami, og Iman nga magpadayon kamo nga anaa sa mahayong kaimtang. Pero Dr. Siti, unang-una no, isgutan nato as Mami. Kanus aba nakita ninyo ang talento sa inyuhang anak pag-abot sa academics, labi na sa math? Actually, siguro as
young as 1 year and 4 months, makikita mo talaga yung interest niya sa math. He can already count from 1 to 100, and at 3 years old he could count pa backward, no, from 100 to 99, 98. And then he was amazed with anything na laruan na may numbers, books, no, hindi siya mahilig ng yung mga tarak-tarak, yung cars. Pag binigyan mo siya ng laruan, mapapasmile siya pag may mga numbers or any books na may related to numbers. Gustong-gusto niya yon, lalo na yung calculator. Nung nagka-stage sa Marawi, dyan po kami napunta sa Cagayan de Oro and to erase their pain kasi na witness nila yung nangyari sa amin. We enrolled him together with his siblings sa isang parang sort of after school review center dyan sa Cagayan de Oro. Mas na hunpa niya yung skills niya sa math, yung interest niya, no? And then dyan din siya nag-start ng MTG sa Cagayan de Oro. Grabe no, bata pa lang gayo di ay, grabe na ang potensyal ni Iman pag abot sa mathematics. Pero Ma'am City, diyang nakita ninyo ni na potensyal, unsa ba ang nidagan sa inyong huna-huna? Gilayon ba ninyo nga nahuna-hunaan nga suportahan si Iman? 100% po yung support na nakuha niya sa amin, especially his dad. Is really doing everything for his son, no? Lahat ng gusto niyang books related to math binibigay sa kanya. Lahat ng anything about na gugustuhin niya, binibigay namin sa kanya. Iman, during the 25th JBMO, kamusta ba ka niadtong higayuna? Unsang gibati nimo labi pa nga kining mga bigatin sab ang imuhang mga nakauban sa maong kompetisyon? Of course, I felt nervous before the competition started, but somehow I also felt quite excited about it. Like, I'm going to meet new problems, and then I feel excited to find methods how to solve these problems that I'm about to meet during that day. I had to focus and I had to train myself. I had to condition myself in order to prepare for that competition and also for other similar competitions. And yes, as I've said, before that competition, I was initially nervous, but when it started, I kind of felt excited and motivated. And I said to myself that if I manage to solve this problem, it's a huge achievement because, like I've said, these problems require a lot of ingenuity. Makabilib yun ka Iman kay tungod sigurado ko nga dili yun tiaw ang mga problems nga imuhang gipang solve ni adtong competition. Apan alang kanimo, unsa ba ang anaa sa math nganong nawili mangyud ka og gikahiligan nimo ni? Well, as my mom told you, ever since when I was young, I was indeed interested when it comes to things related to math, such as numbers or how to, or how to compute using numbers. I got fascinated by this stuff. Well, I think there are some reasons why I'm interested when it comes to math. But one of the reasons is that math is kind of dynamic. Now, I know that a lot of people doesn't really appreciate mathematics because of its complexity. But for me, its complexity is also quite interesting to be grasp the patterns, the connections that happen, the properties of numbers. I mean, it's quite intriguing for my part, in my opinion. Mami City, any advice nga imuhang mahatag ngadto sa mga mamis nga naglantaw karong buntaga aron mag-excel sab ang ilahang mga chikiting? Sabi nga po nila, sir, tayong mga ina ang ilaw ng tahanan. So, kahit anong profesyon na meron tayo, it will never be an excuse na hindi natin magampanan ang pagiging ina. Sa atin siguro inherit naman sa lahat na pag ma-identify mo na may
may talento yung bata, talagang susuportahan mo. Because without us supporting them, then their talent will not be nurtured. So sayang din. Alright, thank you so much, Dr. Siti and Iman, sa oras ngayong gihatag din sa At Home with GMA Regional TV. And keep on reaching your dreams, Iman. Sige po, thank you. Resi ug mga kapuso, grabe gayud ang talento sa math genius nga si Muhammad Nur Iman Kasib. Kinsa nakahakot lang naman og gold medal sa 25th Junior Balkan Mathematics Olympiad. Sekreto sa pamilya sigon ni Mami Dr. Siti Kasib. Mao ang full support ngadto sa ilahang anak. Ug sayog mga kapuso, gilingaw gyud kita kadong buntaga ni Chab sa iyahang talento sa pagpakatawa. Busa ang gyud natong suportahan ang mga local artists nga naapektuhan ang panginabuhian karong panahon sa pandemya. Ug mga kapuso, balik teleserye sa kapuso actor Adrian Alandi ug suportahan nato siya sa GMA drama series na Stories from the Heart, Loving Miss Bridget. Mga kapuso, tara inspired na kakaton ka mo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Mark Twain nga the human race has one really effective weapon, and that is laughter. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.